Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri MS Entertainment TV, mubwira ngo komeza ukore subscribe tucyo tugenda twibanira mu makuru agiye atandukanye. Ngira ngo iyi ngiyi ni channel cyashyi izajya tugenda tugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yaba siporo, yaba imyidagaduro, mbese niba ukunda entertainment, amakuru, politiki, ibiki byose, niba ukunda ibintu bigiye bigezweho kandi byizewe, kora subscribe tukibanira mu makuru agiye atandukanye. Aho tugiye kurebera hamwe transfer zirimo ziravuga mu ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport uyu munsi nibwo Haruna Niyonzima ari bugere hano mu Rwanda. Kaba bivugwa yuko ikipe ya Rayon Sport ahita isinyisha Haruna Niyonzima, dore ko uyu Haruna Niyonzima yumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport, anumvikana n'ikipe ya AS Kigali. Gusa umutoza wa AS Kigali Eric Nshimiyimana yabwiye Haruna Niyonzima ngo kuba yasinya mu ikipe ya AS Kigali nazaje atungurwa no kuba yabura muri 11 babanzamo, yabuze muri 18 nibizamutera ikibazo, wenda abe yazamura ibibazo cyangwa abe yatera umwuka mu bingi ikipe. Murabizi abakinnyi nk'abara babumva yuko bari high class, ni wa mukinnyi yatabanje mu kibuga bayumva bimuteye ikibazo, yabuze muri 18 abayumva byamuteye ikibazo. Ngira ngo uyu Haruna Niyonzima nawe yifuzaga kuba yasenya mu ikipe ya AS Kigali, gusa aho Eric Nshimiyimana mugejejeho iyi condition, ubona yuko uyu musore nawe asa nk'uwabivuyemo. Gusa uyu musore nibwo ari bugire mu Rwanda uyu munsi, bivuga yuko rero ashobora kuba yasinyira ikipe ya Rayon Sport cyangwa ikipe ya AS Kigali. We avuga yuko ikipe iri tayari ifite amafaranga ku meza niyo ari wita sinyira. Ngira ngo dukweho urujijo, benshi batubazaga ngo Haruna Niyonzima ngazaza muri Rayon Sport, bamwe bakagenda bavuga ngo byararangiye, ngo yarangije kumvikana n'ikipe. Uyu musore ntago arumvikana n'ikipe, gusa nyine icyangombwa cyatuma uyu musore yinjiramo byararangiye. Gusa ikipe ya Rayon Sport icyo twakwibaza, ifite amafaranga ku meza ku buryo uyu musore namara gusesekara mu Rwagasabo ari bitashyiraho umukono ku masezerano. Icyo wakibaza, gusa barangije kumvikana, ndetse n'uyu Haruna Niyonzima murakumvikana n'ikipe ya AS Kigali. Ngira ngo uyu Haruna Niyonzima w'icyetegereje ni ukubona hagati ya AS Kigali na Rayon Sport ikipe iri tayari ifite amafaranga ku meza niyi, ngahite akubitaho umukono w'amasezerano. Nicyo gisigaye, naho ibindi byose barangije kumvikana. Tunyarukiye mu yindi transfer irimo iravugwa mu ikipe ya Rayon Sport, ni Bayisengemeri nawe uyu mugabo, ngira ngo ku makuru dufite twizeye nuko uyu mugabo nyuma y'itariki 30 nibwo azatangaza ikipe azerekezamo, dore yuko hari amakipe yo hanze yagiye avugana nayo. Gusa avuga yuko ayo makipe yo hanze bivuga yuko ku itariki 30 nawe uyu musore nibwo azamenya igisubizo cyo kuvuga ngo azerekeza hanze se azaguma hano mu Rwanda. Gusa yari yaciye ibihumbi 20 ikipe ya Rayon Sport kuba akaba yasinya umwaka umwe muri ikipe ya Rayon Sport Bayisengemeri. Gusa ibyo nabyo ni urujijo, kuko uyu Bayisengemeri ku makuru dufite nuko ikipe ya polisi yamubwiye ngo fata sheke usinya amafaranga ushaka. Ikipe ya polisi ifite amafaranga n'ubwatsi, bivuga rero ko uyu Bayisengemeri natwe ngira ngo 90% amahirwe twahereza iyi transfer ni ukuba uyu musore yakerekeza mu ikipe ya polisi. Ngira ngo ikipe ya polisi murabizi ni ikipe ibifite amafaranga ku kanya itiguhereza amafaranga. Ikipe ya Rayon Sport iri muri gahunda zo kuba yasinyisha aba Haruna Niyonzima, aba Sarupongo. Ubona yuko ngira ngo iyi kipe nayo ubwayo isa nk'idafite amafaranga. Ikipe ya Rayon Sport ngira ngo murabizi ko iyi kipe ikunda kuganiriza abakinnyi cyane kuruta uko yazana amafaranga ku meza. Rero uyu Bayisengemeri arifuzwa n'ikipe ya polisi, akifuzwa n'ikipe ya Rayon Sport. Gusa urabona yuko ikipe ya polisi iri kubishyiramo imbaraga, ishaka yuko umwaka utaha iri bube ishyira muri defense yayo Faustin ndetse na Bayisengemeri. Uyu mugabo rero reka tubitega amaso, kuko nyuma y'itariki 30 nibwo uyu mugabo azatangaza igihugu azerekezamo, niba azaguma hano mu Rwanda cyangwa se azerekeza mu gihugu cyo hanze. Ikipe ya Rayon Sport rero ikomeje kuza kuri deal ya Ari Niyonzima. Uyu Ari Niyonzima nyuma yuko yirukanywe muri Azam mu gihugu cya Tanzania, uyu musore rero biravuga ko yaba yagabanyije ibiciro, noneho akaba yasinye mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko ikipe ya Rayon Sport ikeneye Ari Niyonzima, ndetse ari na Ari Niyonzima akeneye ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo uyu ni umusore wifuza ko muri cani itaha nawe yaba yigaragara. Tunababwire ko ikipe y'Amavubi umwaka utaha muri cani, ngira ngo iyi kipe izaba ikomeye. Bamuhagire baracyahari, uyu Ari Niyonzima bagiye kuza mu Rwanda, bashaka Tisenge baracyahari, bamutsinzanje baracyahari. Ubona ko Amavubi muri cani ubona yuko azaba gityaye kabisa. Uyu rero Ari Niyonzima bikaba bivuga yuko nawe yakerekeza mu ikipe ya Rayon Sport nta gihindutse. Ayo niyo makuru twari tubafitiye mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ngi ikaba ari episode ya mbere
episode ya kabiri iza kugaruka ku ikipe ya Rayon Sport, harabavugwamo ibiki ko dufite ubwino bugiye buhagije. Mubwira ngo kora subscribe ugende urushaho kumenya amakuru agiye atandukanye, ama episode tuzajya tugenda tukugezaho. Kora subscribe niba wakunze ibintu dukora, niba wakunze content yacu, niba wakunze ibyo tuzajya tukugezaho, aho tuzajya tunyaruka mu makuru agiye atandukanye igihugu cyose, ama interview y'abatoza, ama interview y'abakinnyi, ibintu byose tuzajya tugenda tubikugezaho. Nkubwira ngo komeza uryoherwe n'umunsi, komeza gukora subscribe.